Weiter kurz nach der Likashta, Bozunget noch Robert die Information rawacht abone, Ziberten abone fira. Skinval administracji berekane, wengte der Vatin restage Khaldets machine talawens amama anazagune arastodun baronce benette kaldeste udun. Podsakhadun Universitete Banisan Kutuy poezie apad dunyoy bun. Zertsed fronta lirika khastun proza ama poeta qabatar zinadal. Kolumbiya konkum در Skinvalme, Nembestag Bogota Denis, یخی پلانتاسیتای کافی لاس خوصاری رستومه. Президент Гаглуталан Арфаракут Тавараси Федерации Фасарин Коттекта министр Сергей Лаврован Ярайгоран Бонусетан. Арфедзерда Цитчин Сергей Викторовферт. Зарда бенеден Арфаканен Дарайгоран Бонусетан. Вараси Федерации Фасарин Коттекта министрайда Архайда Фастиджута Зурагыста Дестер профессионализмл ама Игау Хайбавардысты Вараси Национ Цимдиста Кокканен Коттагма. Дaqaznik intellekt diplomatun службе фалтардзинат ама бардзинада фастиваган даван старантысты тавая ивыл вазыкжындар фадыздаханты. Нерсмейс дентишчен архайда фастиваган хусар ирестун ама вараси федерацийхсан ам архайд ама амгостканенат дарттарда размек ейтсавзан вымей. Skinvalovingte در غوانتی رستاج خالدت ماشین تلاونس اما ما انازاکونه آرستادون برون تبنت کالدسته ودونز برای کنن تخیل وقت درس دسته ریته زرگودون قدرانس فیستگیت سوجته آسک آخسفته آرست دسته گورت ادمنستراسی قپریسی سمی اداستروا ونگته سونن. Skinvalı Gorat administrasiya reytdə avaqda anazaq unedrat ortal maşinata urumunu avtomasıl arastadun burun kalını çavta rabarakkanını tıxay. Vudun qıqdarın fistəgət səvcəti. Atı macalu Gorat infrastruktura fəxozdarkanın əmə vəngtil ədastidən qaqqanını tıxay. Kompleksu proqrammayı yuxay. Banısan kodda Gorat administrasiya sərqləvək. این 20-30 لگت خیلی مثلا تفندکتن خیزوی مرد ویک تخکت و لی برنمه نگورش در خزونستین کیکت فندفت جرخواه خواب میشه شد باشه خواب رو برن Reytdə rəstəcə Gorat administrasiya kuşçıta Barat qaqqana qorqantı minəvərtdimə yuma zıldısdı Goratı seyroqonqtıl. Rabaraq birəni mətsfət xalan çavta və dün təssaqıstı fistəgəy səvcətəndər əmə transportu izmərnodəndər. Stəciz dedikdə Sovetski İngillərdi və maşinə cübrəm utratorlar şərəm util tabiqdə fəndogırlar. Vala cəzamatçıquyuz, oftən salaxat təqdərzun içməkdəs. Reytdə fəstə Gorat administrasiya sərqləvək əmbir davaqda Gorat administrasiya dəlbarovək strukturatı kuşçıta fadogum milisiyanirtə əmə fəndagum postun slujbay minəvərtdən. Qəbərat alan banısan kodda problemətəm operatifune qustart azdağın kəyqəvi əmə qort xəstəvərdi bakudda kuşçıtan. Max xəşçinistəm nimbəstək tədasiyan baqaqqanınıl. Müdixə əbbəd ənazaq onun maşinata urumə binətdə ayvarskanın əmə draduartay əmə fəndəktə arastadun burun alasın. Banısan kodda qəbəratı alan. Nolla stojanka niissä olemassa olossa, binotsa rotten. Kädnään dobro hulluna. To dzięki dytylność odamy koma bombowyma, hażor widać usara, zettia li odamy. Bezopasnost naruszająca się chochal. Kad generalnie nafakasu tolerus. Uməvəldə Gorat administrasiya sərqləvək baxatır mixuddak administradı kuşçıtəm səmə baxoz kəni atı problematı bir rəstləqmə ayvarskanınən. Atı arxaytda təfəstiyəvəgən Gorat administrasiya sərqləvəcə nəfsiz ərməz xinval ətdaq baxat fəxozlar kənində pələmat sərcətən xərzvadətdə sarazın eydər. Atı qudda kəzəğin əqəv axcaq qaxcafu Goratı infrastruktura əmbəlu noqmə ərkəndinən. Çirqotu Regina Qəzzatı Elena Mamutatı Genadi informasyon ravaxt. Abun. Abun segat irestune jenusun benatme afendarast kutuy puchata alikhane. Nevadza mastawi سنبرت کتا ریسپولیکه قاقنجت فتساک ارتای سیوه قایتارن فستاق خرز بونزاغمه ارباس دست یخیوته امگرته پارلمنت دیپوتاته اما ریسپولیکه کختری وگاد.
Albun цагat iristone fastak xarzbunzertoy xusar iristone xiqaqanada tıxtafet zagdar çisin birtkutta ödone sayu puxata Ali Xanan. Raguran basta etsak patrioda fastak fandagol fandaras kan marsid bir adam iristone xusar xaya. Yem gartayam служба ganjata Respublika Kuxtariyagat prezident xasta xaskanak Jusoyta Konstantin Sarglauday parlamenti deputatdan. Puxat Ali Xanud raguran basta baqa qanını saral fıtzaq dar çislavet vudunay sayu. Xusar iristonu nogisturi yul vazav darastı vivet qaqan nada fıtzaq urta çisin bert kutta vudunay iu. Yaqabatır zinat navazamastı nada manut tavik duynak. Ali Xan raygurdi xusar iristonu min faraşada fan zay fıtzaqa mazı. Yasardı fıtzaq asafı rakorta xusar iristonu. Xusar iristonu bazda sardan yasindar mexdar. Masarma bir raşu fandakta sav. Mazra şu fandakta yu fasadi şası sağvar joşuk başlam. Viwed yanum sari bardinat ama xad bardinat saral toxrayana fadbasta qaqanaja falgons kaman sis axam xastun. Fala Ali Xan yaxi qaytarıl nikonomatta. Qaytartıl winamatta xusar iristun abat sarjata ama gurzistun faşistin xmatuxa yaud чираvalda kutta вацзен xoslapbuta. К большому сожалению, мы прощаемся с одним из выдающихся сынов Осетии Алиханом Пухаевым, который был наш друг, который был надежда, был период в судьбе Республики Южная Осетия, когда он первый взял на себя ответственность по защите интересов республики и республики, самой народа республики, населения от посягательств Грузии. Он был личность. Он был настоящий. Он знал, когда, что и как делать. И высокая ответственность за судьбы, вот такое проникновение, это не все обычно на себя берут такую ответственность. Puxat Ali Xan stirxay bavard baxasta sari bardinad ama xad bardinad sar nadam tuxma. Ya axsar ama qabatr dinad zavit duynak sudiste fidan faltartandar. Ali Xan Andreevich ودی سوش آدمای کشه بقدی رستجه قد در نکوتا من سفت جکتای سعی ودی کشه ارتم بالکوتا لب بوده من ایرستونه باید توی جورن نما دیس اوش رستگ کد نما دی سویتسکی رستگ ما بیره چیده توند گدر نکود توی Vikat darit darud fıtzaq ranqata xadista qulal baqa qanana saral karstuxta znaja fasçıldım maqozzat susagay xusar iristonu fasivada iftun kutta axsangarsta amanam gutay agar istama gurzaktan baxawt watsardar abun xaskanın tengzonu naxistar istamar aşağıda kay faqodima aşağı bastam kay şavit khay Puxata Andrei Fertali Xan نخواهی نگذاری فرستم خودم علی خان. نخواهی قاروجن اشتراف سمر. علی خان فتحت بازتون 78 گوده ساسخ مشارم مکو باش دستمال. برای فرستم ندی نفس قارو شرط وندگل نخور کود. بیره خورجینات اندتا یا چنجینات کت خیستر افتکستر تمال خاطر کاستی. راستا گرشدی مکد زونا میول درافتا توخه بدرما راخیزن که باقودی آچالی خان راخستی فتجاگ شسارستا بیچره با آدم نفلا ایرستون آدم میول در زوننج مصر برزون دستم یا فرس مکایوه دستم کهینه نامت دال شده کهینه قاقتا علی خان دنجرسلی نو وقتا ایرستونه زارود پاکالین آلش زارود پاکالین ازونه مالا جوجن بمبارون کنن چیشی ما نو شما ازونه دا مالا دوی پاکالینه Raguran basta etsak patriot Puxat Ali Xan ya axsar ama raguran basta yuzerdiyon txay xurzaq çnartsat bira xurzaqtay vodon nematsa xusar iristoni iul valdar xurzaq watsamunga dar
Подсахадун университета банасан кутуй поэзия дуньон бун. Серж дар дзерцат хастун прозел. Тымбыл фенджи хайдишта арзертуй хастчи бовзерставыцы поэта кабатыр зинат ама свалдыстады тахай. Абон Патсахадун университеты варахайбаны санкутой поэзии хсанадамун бун. Тымбыл фенджи сайрактемавет хастун поэзии хастама адай маджи кабатыр зинат хастун проза ама лирикаем. Харымбирду авджиты разраны хаскотта варысак авзак ама литература ахурганджита ассоциации президент Теде Тазалинам. В день всемирной поэзии мы будем говорить о военной поэзии. Той поэзии, которая сложилась в годы войны и которая внесла большую лепту в победу, в приближение победы. استرفد بستيون خاستي غوفد نواختا بايت اسفلد استادم خاست فستاق بونونگ نصابر كوتا فشت قلس ورساق فزاجي كافيدراي بروفيسور غاسيت ناتالي كودبان سان كوتا ومغسكا بايت ارمست كوردياتاينا فالاموسات سارد سавитонай در советон адам гомул котой патриотизма ангарантел. Произведения эти звали, конечно, к мужеству и стойкости, будили ненависть к врагу, были проникнуты верой в победу. Живое, страстное слово фронтовых журналистов и писателей помогало выстоять и победить врага. И сегодня мы с вами на нашем круглом столе имеем возможность на конкретных примерах из советской литературы, русской и осетинской литературы. Они действительно верили в силу слова, когда буквально к штыку приравнивали перо. Тымбыл фенджи фалгатта студента арымбырду авджитан разыртой хаста хаядиса горысак, ама ирон поэтес фалды стада эскотсактам. Сегодня я хочу рассказать вам одно из его стихотворений, которое он написал именно на фронте, когда он служил. Земли потрескавшаяся корка, война, далекие года. Мой друг мне крикнул: есть махорка, а я ему: иди сюда. И мы стояли у кювета, благословляя свой привал. И он уже достал газету, а я махорку доставал. Доклад генджи талам бинагайрзер той зиндгунд ирон фешшите биографите амаса хастун вацмстел фронта хастун тац қабатыр зинат давдыстой амаса сартана вундан кутхастой ой фастадар авдыстырцет хусар ирыстой накпаетте амзавгате амбыртганте асы қоттажы фабарак зиндгунд ахургунд поэт джусойте нафи. Стихи, написанные им во время войны и после войны, вошли в его первый поэтический сборник «Сердце солдата». Это целая поэма во славу воина Красной Армии. Для Нафи он носитель мира. Поэт горд, что среди красноармейцев солдаты осетины. Нафи в своей военной лирике передает всю жестокую правду войны. Героический пафос в его военной лирике имеет национально-нравственный оттенок. На первом месте образ солдата осетина. Зандгунд ирон поэты намаца из Маргита Костадар, уй апатия сардыснывунд кутта фдебастен лаккат каненан, уй астер фдебастен хаста хаяди саккат, ама ахсари маса хаст кутта яхас райгурам бастайрас. Тохта юку фаса برستوادی و کوستا و سر است جفستا امزوگتم. هفدستا سخست آدم انسرست اما ماست خستا و انگارنتم. Началась Великая Отечественная война, и Костомаргиева призвали в ряды Красной Армии. С декабря 1942 года по май 1945 года он был в действующей армии и внес посильную лепту в разгром фашизма. Мазалмат видеор макбасат такой тойомы дуарасиак ама хусар и растойнак поэт тахозистетам. Посце зиндгунд хастон зарджитам. Губуста гунда медуйте ринат информацион равахт абун. Хусар Ирстон Рацавга Богата Денис Нердасаза Даргацара Колумбия Вымскутта кофе и гау плантацита Амиаласа Варасе Дуканита Нер Вардиге кофе Архатсацкин Валмадар Равахта Сармагунд Ад Каманис Ахам кофе Нертун Зарга Ахам Номима. Хусар Ирстон Ацавга Богата Денис Нердасаза Цара Колумбия Амакусу кофе Арзайн Кананал Як кофе Баласта плантацита Аркан Казнак Талак Амаваза Падуни در زندگون نوازینا جخیتن خواسته دینیسو انتشن دوکانی تباکوت تا مسکو اما زوجقه وردم кофе ласенс комком در Колумбия Богата Денис плантацитой. В далеком 2015 году, насколько я сейчас помню, 24 мая, сел в самолет, ну и приземлился, как Незнайка, на Луне в республике Колумбия. Так правильно ее называть, Южная Америка. Да, я знал, что это страна-производитель кофе высококачественного,
мировой бренд. Но, собственно, ничего более я не знал о этой стране. Никогда я не перелетал через Атлантический океан, никогда не был в Южной Америке. И вот, чтобы познать, просто сел в самолет и потихоньку вот так развивался, познавал страну, культуру, ну и кофе, собственно, параллельно. Unikalun ارمجته آگور نفستیگن آرد گالریه آلونه بندور ورگوالت مدینه بازونگه باگات دینیسیمه سفند کتوی غچن گوفیه پایدا کنن قوم سبونوا باگات دینیس رایگرن بسته گوفی وارشته در نر Unikalun گوفی سامالگنه نیست خیمواله در Мы любим в жизни, скажем так, выцеплять эксклюзив, да, и, наверное, все, что у нас находится в галерее, это в каком-то таком своем роде эксклюзивные вещи. Совершенно неожиданно мы вышли на Дениса Багаева. То есть мы большие любители кофе с супругом и неожиданно узнали о том, что есть такой наш земляк, выходец из Квайсы, вот, Денис Багаев, у которого в Колумбии свои плантации кофейные, и который осуществляет прямые поставки в Осетию, значит, в Северную Осетию. Да? Там у него есть свой магазин, потом, как впоследствии мы узнали, у него есть сеть, значит, магазинов, которые по России тоже вот продают его кофе. Ну и сразу, конечно же, возникло желание что-то хорошее, если что-то хорошее есть где-то, надо его обязательно привезти сюда, в Южную Осетию. Вот. Таким образом мы с Денисом пообщались, мы решили, что будет очень неплохо, если мы в своей арт-галерее выделим ему какой-то уголочек. وموال دایما باگات دینیس فند کتا کالومبیا گوفی مخوصاری رستون ایست خای بافتان اما وازن راید تا سرماگوند گوفی آخم نومیمه نرتون زخگم. Недавно был новый урожай кофе, и Денис вывел новый сорт. Это лимитированная такая серия, эксклюзивная. И после общения мы решили все-таки в честь того, что он выходит отсюда, эту маленькую партию назвать в честь нашей маленькой Осетии, значит, символичным таким названием. И теперь это сорт, значит, называется Колумбия Нартун. Вот. Мы его попробовали. Это замечательный кофе с нотками горького шоколада, средний, ну чуть такой более темной, скорее всего, темной обжарки, но вкус очень насыщенный, крепкий. И я думаю, что это хороший такой подарок для кофеманов, эстетов, которые ценят и любят настоящий кофе. Колумбия кофе دار در ما آرد گالریه بالخنانیس کوفی سیراج در کمزای واتس بسته تای برازیلی کوبا قریب اما اندیا کوفی در ایمی اکسیس که آرد گالریه آلاده ماگندریه بونو اتسا گیرون آیواد فینن امانیه تلمن تبانگارن ایس زنگون نفگنج تونی کالون کستت استم خوز دورتا ارمدسنت سووینیر تا دیابازای کند предметте. ایس مازه سیری سرگ ایرت کستت در орнамент خوزم. С сентября 2018 года уже функционирует в нашей республике и на данный момент является пока единственным арт-пространством, в котором наши гости республики, жители республики могут прийти, значит, и не только насладиться, значит, атмосферой, любоваться картинами наших знаменитых художников, ну и приобрести их. Арт-галерея бендура варек хونه اتساق آیوادن آرگنجته فادات سنودزن ایرون نفگنجته امرم دستنت کند کسته اختصون دینا درایسنن اما نیم بس داغلب بو باگات دینیسه ارکنگه اتساق کالومبیا گوفی آتفیننن. بیازر تستیلا کدزی تازمت تا تاکسانا اینفرماتسون رواق دابون. Stërfët besnjën khastë valahizël astajazë së khastë cëtan të ditë Gjorgi numëll fëtsëge muzikolun skulloj vaqdarcët berekbunu koncert a I vadvar gjëten ravdestuj erten numërung vëdu në me të skulloj khurta ama adamun instrumente ansambëlte. Trinval tedete Georgi numel fëtsaga muzikalun skullaj waqdërcët stërfë dhe bastoj khastë valakhisël steazë së khastë cëtan berak bunun koncert. Pacat të ama së khastë kuttuj erten numërëm.
Konzerte săxascutoi solo numărta. Umaydar termos senial saraqtina dravdstoi duester xore axorganagust atalisa kuxtaria gaday. Skolay xor ama skuxt axorganag tasoyte Valentina kuxtaria gaday klasun xor. Scena makashet razması xaskuttu adam streche slay xastuna sazarje tazunun zveduna yukurt. Sverlattama xaskuttu kompozitsiyta adamun instrumentaldar. Estradu nama akademi vokal xayattay dar termakonserti xadraystoy ensemble ta ama fortepiano balalayka fender avtama andar adamun instrumenti xayattadar. Çetqotilegina beyte talim ersoyte zarema informatsion rawaxt abul. Դարտար բոզունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծխան բունղադուձան ուիմը։ Ռեսպուբլիկայի վձան իվ գոսեստ զնորը ռայունը բունեի դուե գրոդուսը ըխսավետա իու ռովորձան միտխեցը կևդա, ձաու ռայունը բունեի իու գրոդուս ըխսավետա նոլ, որձան միտխեցը կևդա, Կոյսայ բունեի իու գրոդուս ոզոլ ըխսավետա դուվա, որձան միտխեցը կևդա, Լենինգորը ռայունը բունեի իու գրոդուս ըխսավետա նոլ, որձան միտխեցը կևդա, Ռեսպուբլիկայի ստոլիցած խինվալը թա բունեի վձան դուե գրոդուսը ըխսավետա իու, ռովորձան միտխեցը կևդա։ Ալխավը դստնաբուն խաբերտա, նարդու ֆենբալդ մեյֆիրը։